Andan keyin öz ırayımı menen jana aga moyunsungan pendelerinin şapaatı ortomçuluğu menen tozoktan çıgarat. Şapaat aytkanbız ötkönde. Karılar, alımlar, oliyalar, davaçılar, takvaçılardağı Kuday Taalam ayt, o Kuday Taalam uşular kıynalıp aytkan eken, o Kuday Taalam Kudayga suransa, urtogo түссө Kuday Taalam oşolordun şapaatı menen emne kılat? Kuday Taalam beşike girgizet. Bul bar. Janagı arvak koldoyt деген uşuga kelip takalat. Biz arvak koldoyt dep aytpayбыз, antkeni talaş masele biröl arvak koldoyt degende Kudaydagy öyle koldop bardыгын emne beşike çıgarıp koyot dep. Jok. Biz antip aytpayбыз, birok ilgir aytkandардын bardыгын tuura түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ошолордун бардыгы ушинтип şapaat hak dep aytып atпайбызбы? Şapaatка inkar болгон акыл сүннө жок. Бардыгы şapaаттын бар экенин билет. Ошол şapaatты колдосун, ортого түссүн деп тавассул кылып аткандагы кербези. Ошондой дешкен арва колдосун деген кыргыздар деп жакшы гуман кылабыз. Бирок өз антип айтпайбыз. А бирок ширк издегендер жанагыдай ширкти жакшы көргөндөр жанагы мындай кийимдин сыртына жанагыдай түктөр жабышып калса, бир пластилинге окшогон мындай кылып жанагылар тазалайт, билесиңер, эмне деп коет ошону? Липучка дейт, липучка. Липучкада только ширк издегендер бар да, чобагачы арва колдосун деп айтты, анан арва колдосун деп айтты, бул ширк, мушрик, капыр деп издегендер бар. İzley versin çetesin bir gün inşallah. Men cedde veced. Kim hareket kılıp izle şu cetet uşağa. Adamdın daima aksagın izlep, kemçiligini izlep, sözün kıskartıp özü kalagan özgörtüp atkan adamlar, bular jakşılık emes. Daima aytıp kelse gelip alıp durup, jok arvaktar koldosun dep aytat, ana mınday şirk, anday mınday dep internetke jaraya kılıp aytıp basıp жүрgөндөр var. Erten tuman tarayt. Andan keyin öz ırayımı menen jana aga moyunsungan pendelerinin şapaatı ortomçuluğu menen tozoktan çıgarat. Anan anı beşike girgizet. Antkeni Allah Taala özün tanıgandardın korgoочусу jana alardı eki dünyödө Allah'ın жалгыздыгын tangan, anın tuğra joluna jakındabagan, jana anın korgoosун kabul kılbaganдар katarında koşpoyt. Kuday Taalаны tanıgandar başkalar, Kudaydı tanıbagandar başkalar. Eç vaqta birde emes. Eç vaqta birde emes. Oşon üçün Kudaydın жалгыздыгын tangan, anın tuğra joluna jakındabagan, Kudaydın korgoosun kabul kılbagandar menen Kudaydı tanıgandar eki başka. Kuday tanıgandardı koldoyt, Allah'dı korgoyt. Dep eteginde İmam Tahavi dua kılat. O İslam jana anı joldogondordun jardamçысы болгон Allah'ım, bizdi özüňe jolukkança İslamda bekem kıl dep dua kıldı. Bu imamlarımыздın adatı. Yazganda başında "E'lem rahimakallah" dep yazak kitaplarında. Bilgin, ey Allah'ın rahimi bolgursa dep aytkan jerleri var. Eteginde dua kılıp keteber. Oşonuň üçin kelde bizde uşular tuuramış etip makalazagan eteginde bir süre menen dua koşup ketebиз. Antkeni sen amal, salih amal kılıp atasın. Salih amal ortaga koyup tavassul kılıp dua kılsaň duan kabul bolup turgan wagt. Demek her bir adam salih amal kılgandan keyin dua kılsa dua kabul bolup turgan uçur bolgan sebepten bul dagı dua kıldı. Kança kıyda aytıp geldi. Uşu men ekinci jol dua kılıp atat kitapın içinde. İmam Tahavi. Düşündürme. Özüňe joluk kança deyt. Öldün Kudayga joluktun degen söz da. Demek akırkı münötkö çeyin dinde bekem bololuk degen suro tilek bul.